Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, kenapa di neraka itu kebanyakan wanita daripada laki-laki, Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi engka fakputanana sila surat tamakada magi rokki naraka na megangi Makkunrai na niya buranewe. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ang kasedih dasat na bita wadim mantaji gurungang ya rega pangajak lauri di manang, terutama di sesena Makkunrai. Na sabab biasa meterong ke pakutana di seseta makada magi je rokki naraka na megangi Makkunrai na niya buranewe. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uridun nar napitak fangan Allah ta'ala ranaka fa idza aktsaru ahlihan nisa nan niya nariko utang nga iro naraka megangi Makkunrai yewita. Aga pasabaran natin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakfurna engkar itu kufur. Ya, maka dari sahabat yang makutanya sama makada ayakfurna billah, apakah ia Makkunrai kufur rifang Allah Ta'ala? Maka Nabi Muhammad SAW la de nak kufur kufur Allah Ta'ala. Nekia yakfurna al-ashir, angkai wiritu kufuru dari pasangan hidupna, ya dari pasanganna, angkai kufuru dari pasanganna. Wa yakfurna al-ihsan, nan niya mabiasa teori tu kufur de na sukuruki na reko ongka de chen na fugau lakinna, ya pasangan hidupna. Ya, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law ahsanta ila ihdahunna dahr, ya nabi nenge angka kumapigau madeceng si taung itana thumma ra'at minka syai'an qat naina pamita asek di majak di lalana atau ngamur di lalana keluargamu, rumah tanggamu, maka itu Makkunrai mara aitu minka syai'an qat. Ya, iya ro iya nasing saman na de nang kausat di manyamak po si bawa iko ita ko na nasa si bawa iko de nang kaurasakin de sang nyamang. Itu ni saya mulakan. Ia naman taji fasabarangi mangiro rin Naraka pacalan na fangan Allah Ta'ala na migangi Makkunrai. Nabi ta sendiri po. Kemudian ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Jadi ini nawan yang sekarang ada se mesti kita perwi na sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pawi makkada ia pasabaran na Makkunrai na megari Naraka pacalan na fangan Allah Ta'ala na sabab kufur yakfurna kufur ilori Fega monro kufur ya nari tu yakfurna al-ashir, angka itu kufur dilakenna. Tega dia se kufur dilakenna ya nari tu mabiasa ya gerak-gerak lakenna. Dek na hargai na kopole mak jama lakenna, cek dek minalolonga tak pamaci ya lena. Dek na dek makor. Na sabat na makor ki roen, maka nak bita angka itu mantaji penghuni neraka. Ya aja kamana ini na masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka namiga Makkunrai wita di neraka nasabar ia sifat-sifat nasabak kubur lakinna. Jangan sampai ini Makkunrai tak manang tanah fodo ijaga mana Makkunrai tak aja kamana tamai rilan dia salah sedin ye.